Ibwega mutegeri wa Weru TV rukiriro na Arua Kimubango jetu jo akugu ketu goshokire nkatho kwithiro gwatanirite natwi kwa Weru TV na muthejo na Arua turenda kwithira tugiukiria talent cia Meru ire cithirite cikioneka ntereni mwanya mwanya nora Meru bethirite bagitana mbere kwithira bagicukiria kini ke tukwenda kwithira twitegera na tia na betu bethirite bakithithia ome na nkoroki ntereni ingi kwithira bakithithia mathekania amwe na kwithira kinyabe gwatana mantu jawini na mantu jange jara jethagira jagitana mbere na Mubango ni jetu jakugu kia muthejo na Arua Kimubango jamenya njota yaku Mubango jira twithagira tugitithia na mbere kira tugwitithia na mbere ntuko ya Narua ni mantu jara jethirite jagita na mbere ki Mubango jumwejo itawa Housewell of Kawangware na mwana umwe mwari ura withirite akithithia gipindi-ini kiu ethagira umite ntereni cia Meru ura wonaga muno witawa Nkirote na Nkirote ethagira kithithia gipindi giki ari mwari wa Ngugi and kwinje mwentere neu na thinera nene ethagira irio ni mwana mwari utote na thongi namba kwithira kendo ndeni itura na ndi Nkirote ne thirite na ntubairi bethirite bakimwenda awe ngwa agatwira na Arua kithira na bendete bo bairi kare meto kwithira kithura gatikatene kabo baire kana nimbithagire gita na mbere na njere thirite andikitwe Ngugi ithagire gita na mbere ngitikagia ati nombite kwithira kimona mbere kambe agukethie na nyumene tugwikire Mubango jwa were thirite akithithia kenda umba kwithira kimumenya nkuruki karibu sana. Asante. Marito jakuita wate Mbitagwa Lea Nkatha. Okay, TV na mbitagwa Nkirote. Ngugi aku Kimubango jira withagira urimbi mbithera ndi mwari wa Ngugi nyombe mtu etagwa Crotas. Ni wathurire kwithira wi mwari wa Ngugi utathura kwithira wi mwene kana ipatira wa Ero ipatira nda Ero and then it's more interesting kwithira wi mwari wa Ngugi nkuruki wi mwene nyomba ki gipindi kiu considering kipindi kiu ngwe the real househelps not the real housewife ani thingithwa ndi mwene nyomba jara mingi atithira kioneka antithira ndi na nukwero roles nyingi no thire twikenera kanya kara wa Ero ntuko kwembere kwithira utonyete kanya ne kau yakariate at first ere challenging nonto eri tare akwara mbere go act ntaije dronya ndombe ko act ngeta interview ndetite mbikete muchore kwa then lakini okay iwo tumete mpambi kugita sarakasi twambite Facebook kidogo and then tuweta twageta interview ntukwira ndaringiro remember ndare loburu ntukwira uroka utina ukiga gwa nkoro kwindiguru and then ndaringiro ndero turakujukiria wize. Then I went ntukwembere ntemenyeretie kamera kwironda ina yes but kamera okina no kiaragia no na kuria lines nambi ndaumire wa mkiga gwa nkoro kwa yombi but then with time eteke become easy nande da igintu rukire ndoka ndathoganya mbitite gwa act nkaigunya ndage inya ju igintu gitiumpoga ningintu kugwirirwa at the end of the day mwega mutegeri wa Weru TV unwe mugeni ura twina westundo shetu rukiriro na Arua no ithiro kiarania na twigukurukira namba yetu SMS irani inya kibugo 321 ukethira ukimuria kiurio kionde kirokwenda kwithira ukimuria andenda withira tugigwikira video yawe mwekenda tugita na mbere kwithira tukiarania nawe ukamenya ni mugeni uriko twina we ni Ngugi iriko ethirite akithithia kigipindi kirenda kwira ati ethira akiita ari mwari wa Ngugi. Wende msichana nikiwaza na sahau mpaka mlango yangu. Usiwache niingie kwa mlango wa jirani niuliwe hapa Kawangware. Hivyo ndivyo unadanganyaga wasichana? Hapana, sijanganyi wasichana. In fact, hata wewe nimekudedicatea kitu mzuri naweza kufanyia saa hizi. Wewe ndio nataka. Wewe ndio napenda. Usiache madio tuchanganyishe na siasa. Piu. Na au ni ethirite akirita Ngugi yawe ari mwari wa Ngugi muthako no uri kugamba oya tawa shiti musician na ndio nize uri antubairi bara bethagira be kugambia kwina shiti na kwina nchi
she's musician, an upcoming musician where rujo kanto barabeti kagende na talent na buga iteo kanere ogwe and then kuna michi no ikiateka ande baba ironere mwari omiro mwari umeterisabu nize ara orereri ntore ne dainge ona imudo kebonde no kwero ari umare ogeta inya skuru tekiomba lakini okinya nazo no guchigo bado no kwero and then nandi bonde be ubona mwari umuthongi of course ojo no mwenda nandi bonde onde abakuragira ne gitarira we ngugine reku nonto ina nto bairi baraba kugambia ntuko mubethaniria au kwera pakareta neguru ina ndimenya una unkirote ate kumenya ni wakwenda ojo no mwinira ngitha inge no mugitira favors nande au gatigati nonto ojo ngiethagira nawe atika wa protein rabukaraga no tukwendeka nawe ra mundu ucio ku kwento bakujanje ari mundu ucio akeziku inyana agwatithite michi amwetherete au empeja mistari but then it's fun sitia kuinira michi thaingi ari au na ngugi yonthe ithirite ukirita kiatikore na ari na muchore ungi muchore bwaku bwithagira bugita tena mbere okay kiambiria turu ata nare gwita Saudi Arabia ande agichoka ezethira boyfriend no nile mwale ungi turu mtu on amana ndendo garieta nande tufasa mimi yako turufena inde tumwita turu ke pindi nande imto omungentu imuluya omungentu endete kure muno kuringetuma ona ninya dorimbaragia nanto baba gwichacha toka ndine inya ntumbe ikuro lakini kamuira muno nakanywa ande turu ampura mara na hira nguchi yakwa koma ntoja maingi za tusiasa tu nani ndona kanya nani nkaria nyandare momura we nkamwakaruko nande kareta udoke ari no ntupai warume baba ire ojo omwe sitibado kazi no trufena para nande trufena ari ugo inora umerere urenda arume bonde kawangware nato tugatigwa nawo na na mutano ciende na mutano ciawe na ureokwa na ushorebo bwenu buthirite bwe bwandwa muno na kipindi kira kithirite kireta uri ari bangu gibethagira bekara nanto kwina conflict of interest maybe nyatento murume kwire ukani mwari akanika ngu ungi baretanire thini ko we kaire ari bekara au no tikintu kingi pakugita bethire ngu imbuga thaizire kuma thaizire be au omepateaga bakaraniria no no bakomirai kukorobana out of nowhere kwino boneka bugita gwicitha ngitoni na buga icitha ngi kwithagira kwina kirwego okay ti ogwe lakini bangi ari barabangi bethirite bakirithia kipindi ni giki kwino beta ukabanira rwegoni beta uthomanira of course daira bo tetera ploti na tire onde bokarira ploti na kwira bokona tukathukia ngugi ko umara weekend wasienu ome andi ukethira bugachwana na ukonene na mantu zange zau gitarira watonyire ngugine je no twire gitara mbere nere ngugi mbumo ona igikumira akai igiteneri nwithirite ukiona onto bubwe korwera tai ne iboroere nonto nwije everything ikumenyeria and then when interest na gintu no ido any interest na gintu na gyakumira but the more oro kwendera kugita ukage experience kekaizia keogo kwera onenkero ethero I script ero bwiri iko reals tezarira witete ntuko mbere no menyere what exactly they need you to do na ndi nya ugita kwini nya phobia camera nyago mbere camera nwije ntuko mbere kuza kwina phobia camera but then ore kwendera it becomes easy tethai okay tiga jara ndeja ntukwira bokorwa le mombe kuthugania narwa mbitete gwitikira ruzi na kwina mpio these are denda thambiro ni kware mpio those are the challenges but otherwise ntumbiga kwa nkoro kwa twikigwirirwa kugita and it has become easy wintu kwe mo ayo agapati kamwe withiro kithithio kona agapati ka igo kumira sewe kuthamba ruzi
okay underere nje Kristo baba koi pastor kinyani onkwenda twitira riu aciari baku mbere atucoke au aciari baku ntukwĩroberire ũgwĩta kũthithia gĩpindi ta kĩu bajũkire ntu bau ate kana weterire bakuona ari nteterere bambona okay the first time Eclipse twagitire Facebook then baba kuona kwi reaction iwe muciari mami ambira baba rumire nduburu but then I was going through something ndaumite ndarinde gwita ngugine Qatar ndegwete backfire ndacokana ndinde na stress yu okaitho ndakarani nkeringi mpumba muno kwera so to them it was so positive bambira ai at least Mario na aratumire inyote ko gwato stress karakaranwe nizi kwa wende and then tukoyato etra interview ndabera Mario rawe jiro karana we nwe wikete interview you wende ikete interview you bring it out that part of me nize da inge no idro ombe premo chimenya onkari roga kara mtu ombe ogita no kwera so nigite nere Mario na thitha gipindi we kwere apiete once nije wa interview chimantu nande the first day randa umira TV ne my dad was proud baba kwether was so supportive he's a pastor yes but is my number one cheerleader mtore ogento kiroka agita iwe you number one fan baba kwani wakari so he was so proud I post Facebook nambi lakini kwether inge wokinya react tuge kwigento bwiri kugitau on the screen ukaiwa okay raiwa ndani no oh no akaiwa ata but then nize nakwerwa this is not like ni ojo actually ojo inkirote onbeta wankadha banantu very different nda ankadha nkauni nda ankirote nkadeliver what is expected no do andikite script dito ankirote ra gipindi igo ejanire kana ni ura mwandiko script orena okay Mario mku nkamugweta jame ingeta wa Christine Kirote Kinywa she's my best friend nduko ato etra interview toeranire tubare toerana ugore tumerankadha tumere Kirote so that's how the name came up ndaiza na Kirote na reaire nkadha kuni umwena njira no murika na gitaro ndo irire gipindi nonto Dieto ile yawe maybe character si yake lakini inya kumba kwa act ko no watumire ku come out no kwera kaigwa tu thankful ni achore bara bring the best out of you na gite ne rero ndo idrito ke act ne idrito chokete ndeni ntora yenu wediro ken karenje na bangi let me be honest ndambirire go shoot December ko ipindi byako bitoneka mu February ko kuma February kuna ka marathon kau ntetabu lakini ndirona kanya tonana na mtu inakewa of course kwibaraba kwa raida Facebook mtu akwira inkwenda go act utiomba kubatete lakini no mu encourage no ntubaraba ingi bari expect to vera njo interview ntena production eko no kwera lakini ukamu encourage yamba area somewhere make clips kwa wanya bageta clips bagatuma bagekira ke social media bakezirwa tesa onde trigo chwangugi so encourage people ende ntuga mancho ketenja ende ngachoka very soon haya twina mbica ingi cia Kirote ora ni reankatha uthirite kithithia gipindi kimwe kia Real House of Real House of Kawangware the Real Housewives kumania na kila kia the Real Housewives so ni mbica iu twithirite icokera
Ni vipindi vimwe viravyoithirite ukithithia. Iwe revenge mission. Ndari ndikuthambwa. Ndaibishwa muno uketikira ruji za maingi no ntunani we ndararite tumanto igwa. Andi nani andare agiai. Ndo antikumba na inya antira mwana akiri ngakugitira gotum. And iwe revenge mission of which it succeeded. Tamutikiria. Ndeza na ndeza ndigari kenata gukoendelea no gutikiria. Wowe turarukwaza nje twakwinga. And it's fun. That mwe nyamure fun moments ke ero niri kuingi withirite wikenera part me mtu na kireta gira gikenera na kiria gitemukenemu kwina okay don't take it wrong area gukaranki nairo she is a very funny character ora ona the real ourselves shoot chakwa na shiti they are enjoyable ukatheka kuma mwambire monkamuthia Bobi kujukia taxi nyingi yes no ntuimo bukatheka bure moiko thirekeria bwambiria kairi but then it's a lot of fun no nto we na imto funny na sauti ya we funny mtu ukaka map na gintu getio kareo out of nowhere yeah ko kwina those fun moments niriko the worst gare we witikirwa ruji the worst moments nizende mtu kwintu kwimo kairo kigagwa ntiumba and then okinya script kiongo gyaku kejikwetha kinogi of course kugwata lines thina and then tushutera gontu kwithera kwina airport ko to your shoot taire ukuthuganya you're delivering the best ndege wambiria kaire kwintu kuga shoot takes ni ithano and you're doing good akwina gituma okwera okiuma ukuma you're tired uthirire inya not like utekumenya imbi ukugeta but kwina other external factors ire ikoko chigukwagithenya kwintu kujayu and then ingeni una ndecha kuuro nije ukathuganya twitite ikuru kaiwa kana narua ntiga igwita but Chonde of course utingo get challenges kwina ntukwira ukarwa na bado winiro chir neutralize okay anawi sawa kwigitarera wetuirirwe ruji rwa ruko ntukwewe eri kware nthai kwina gipio tarokete ntukwina mpio boega akinda prida na director na aru atutige tutugashoot na aru atushoot rozo but then nize kwina ntukwira boei no monka chithingatane wetekira roze kwina mpio inde afterwards ndatonya ndanywa chai na gwiro wetire na mbere kwithiro gituraniria ruji na ndiro riu ndetikana iria ruji na rwari rwa ruko actually eri dustbin na ruko ndamwitikiria ruko the following day nande nke revenge nonto ntaibishira ndetikirwa rozi nago abetikiria ruko kumira u majirani na tabarithiria aturi nande utegeria tone uria aturi nabo betire na mbere kwithia berire kana bangi bara bethagira berire nabo gipindi giki ni bona nazache zitakataka hapa na si uache yae jamani hii harufu ni ya nini? Si hata nisi sote na mende sitakufa. siulize hiyo besti yako nywele yako inanuka hivyo wewe kwanza wewe dede umetokea mpaka ukafika hapa kuna mtu yote amekuita akakualika hapa Nimeitwa na hii harufu hii sitakataka. kula basi Yaani wewe hizo siku zote ujui watu naomba utupa takataka wapi? Na vile wewe ni mkubwa. yani mumeungana muniletee kisirani yenu si ndio wewe kwanza wewe naweza kudunga kwa kijiti na kule kama mishikaki na wewe kwanza unajua nini naweza kufanyia la sikiza wewe mama hakuna venye unaweza mwoga takataka hapa alafu nasema tumekupangia uko na wazimu unaita nani mama yako unaita nani mama yako Misi, watu wakiendelea kutupa takataka kwa milango ya watu hivi, mimi sijui hapa tutaishi aje. Kwanza Crotas na Riani wakijua kuna vitu kama hizi zinaendelea hapa kutawaka moto. Mimi nawaona tu. mama za kuongea mnisikize sasa hii takataka imetoka huko juu kamwao hapa chini na nani sasa mimi nitajuaje simwende muuze mwa mwaga ala wacha nikwambie kitu moja wewe mama nikirudi nipate takataka hapa utaama Na mimi nimeitwa Ndende. is that a threat or something wewe unaweza nihamisha hapa wewe
nä wetire na mbere kwithira wicokanire Meru na wathithia ti uguo wamenya ndethinya ni ndigari na nditoka careless tugwitura rukwa plotting everywhere ndio injire kumuingithia nengo ntigwe na micie umeo kwere njira ya gutigira ati kiateka akajukia tagaria mu amwinge tukwigwa na ndi pambiri kugenya boso kwezethera ukari umenya manto jange anto abakathama kiateka ate ndi ikuruza antu kwawe ona ndi turu wogeta of course it might backfire ayu kwa na nyumene kwa akoja matejawe borekanira na kwi mantu ja mingi jetakira jakiriri jagikarika ipindine na nto bakambirio guteka bakona tau utoro bwaku bukari ombite kuvaka muntu bwate so far I think ntakara muno monkanto bambigu ntam jamto okay gipindi ne onde mto osiasa ndambigu kwira nteto ngakwira cha plot cha mdoso konkwire kuma kwao ngambi ore to kalindi gonda kaidana kwira jande nankane but normally ntinya ntemto nyo kumbe kwaria muno taingi tombigu karao gwe nkeji gwita kiantu nau ametwakara ndiguru mtambura ai nkirotina ari kigugwe what happens when you on the screen nanto normally on taraia muno but kigipindi very kwaya ndiro kiaria muno ntirona reaction sindo kunanga ndi zantu kunde tikirito roje by the way kaba mbaga tonya Facebook inbox mbiro tiwa gutoibisha miro batiuragwa no kwero mtode kwero atiure wini kwenda ndi na script kudingata ko ukwenda ko enyo kambiro rankagita next time reactions je okay at the end of the day it shows love kuyanto bandingatite somewhere I need fans ko mtu ajinya inyamto gachemene njera ne akwira kwatigana na ngambi ako kamto akudora kigipindi nuje manisha na kuona that's your fun no inyake dora negative kampende tiketumia kugana ndorete so you take it positively asheri baku bethirite bakijukiria te gitarira wina tu scenario tora tuteagirite kintu kwe mo bakuringira yo mami andingire agito nkoro bodhuku she felt mbuga onereje kanandi it's nere real bitikirwe ruzi ndingwa kirai hambirai besi usiakure no sichakuraja antonize ke musiari apoko kugita I talent go gutida talent kungu gende everything ke barona I talent lakini besi uguso ai besi usiakure no sichakuraja mona ninge butare abo nke kanano gipindi andi nize ate kwairwa no munke kaire real kenda to bring out the character but they understand ndake moi wo unenione bunge ndingira mami toko kuona it feels good wentuko wakira mimi wina friends baku iro gipindi gikwambiria bwe ibo guciona bwe baba ingeti wewenka okay ira twikirite twingwa tuona nize bonde nande bare tiga bara kwita bonguge kwigita achore baku bakuriungira kana wita kuriungira muntu ithira bekirite gipindi na iro kikwambiria muso bitemgi kiambire mbere ndingugine ntikiona but ntije donde rakiona na mtu nanga the first date akiona na Christine and nize kwine iro dambere no munka oge kone awange dimu kwaringairwa kiamba area ukaringira nyinyi mtu bwari no class 5 temenya na aragaita namba akuringira rega ngo kwana TV niyo gonkona lakini nandi ntakarandi guru mbona nachore no tujara mingege case play ntedara ndi around experience kukwethira ukioneka TV ne anto kwethira be kumenya baba ingi gitara umara njirene rira witite ngugini ciaku anto be utega mbokero gukethia bangi nabo ibokwira uyu mwekurura we siasa muno mwarura wenda kwithira gichoche mwarura wendu ni anto baba ingi kwitu mantu tatu twakona one thing nakona tiga mtore mbisi tainge nkeji nkoni mbikirete miwani agipinde nimpoga gitamba nantega ndi na miwani by the time tantega amenya no
njira twethaga twigukurukana nanga twi na gathering tugakarakara ile mtu akumenya rimwe twethaga ti experience njega kwirira antu baku napenda hiyo character yako sijui nini it feels good but I wouldn't say ni change your life ekononto ndande kumara mbumara oranda umara ntera iwe I think o celeb Bo tawa celeb tanto nya kambori and I hope utinto nya ubu to my life kwa complicated Ibwega sana ibwega mutegeri wa Weru TV rukiriro narua kona ura twinawe ntuko ya narua na ukabere no mbirite ati ni wainite wainite mbere withira gitonya ngugine wainite ogita katal kana na after kuma katal before immediately after form 4 ndambirire kwina tijadwa iwa somi records twinana ba Meru crew ntariki ya Meru crew but we were a group of people Meru Youth Arts Program kwa twina kwa ndachithirite ndi featured kindumbi nyingi ciantu tena rwimbo rwakwa ninkarura mpumbite ku release but then ndwimbo ira twinite na antu collabos bukina na antu amwe egitare and then bado talent tokaita ni ura na ndimbuga za ingi uga ndakinyira mwendo uga concentrate nchwengo ya at least I build a life irari unande ndeta ngugine na ngenda choka ndeta Qatar na unda choka and then nandi inge umira mbere na nonto nwithirite okiakti okinairo na wini bwende neku ntuko mwe mimbi totona lakini behind the scenes wadira kinyago okina itiora nije talent tegentomba ikora once it's in you indene nyoka no withiro to meet the nguge but irio nyora yomba ikora at some point emwe twina rato ya twinde shitina ina so tokarinde gore mo twinanwe na ndembo izi wethirite bukina nukona kwikitari muri gakinya withiro gitaro wimbo rwako wiki to do list nato impendete kwina honestly ndathuganagia kwina iku kintu kira gikarombumiria ntukwimwe but life has surprises chayo no kaina at some point ndenda tugwikire rwimbo rumwe ruria wethirite ukina ili tukethira tukirikiria naru ngo gakethia mafans baku no abendere gitarire ambuge nkuwa ndari mimo no kampenderi wara ya kipindi ranga mbali ya Kiswahili sasa Kiswahili Kimeru mewara ya Kiswahili Kimeru watu wangu nasikia leo nimefurahi sana kukua hapa mnaona nimepewa Kasai nimekuja hapa kwa kuongereza sijasikia mkiuliza maswali lakini najua mmefurahi kuniona sasa nataka kutuma salamu kwa mafans wote sitawataja majina juu mko wengi nikitaja wengine niase wengine najua mtanikasirikia next time nitakuja na boyfriend sijui kama nitakuja na Siti ama ni Misi mwenye atakuwa avera ama mwenye atakuwa amewin hero yangu si ndio next Wednesday kedi sheri baku ntumbije ibo gotegarukiro naru mam ngote no kwana mangrete mate na babo kwa Pastor Moses Mate bero ire mkugwa ndari miko donde na babo ya sheri bako no ntubo kumbikire inya imbije ntenge donde kirande na roke dote bawe na imbwendete muno thank you so much ibwega mutegeri wa Weru TV kwithira ugwatanirite na twirukiriro narua na nkruki kwithira tugwatanirite nawe tugocokire nkatho cia mwanya tukethira tugiotigana rwimbo rumwe irethirite akina it's another gospel collabo Jiska Fight Ziki and Leia oh you know how we do we beat for the Lord
basics, all for the Lord. This how we do it, gonna give you some more. Word from the Lord, Genesis, sing along. Revelation coming through, now who is it ignore? It's about that time, you can never ignore. Kingdom so strong, my believers we belong. Na kama sio sisi itakuwa nani? Tunasifu kila siku Yesu mwenye taji. Mpe mahitaji kama vision 2030 ndio ujue kusema kweli upendo wake ni wa dhati. Hakuna wasiwasi, hapa ni waziwazi. Already everybody you know. Tumetoka fana bado twaenda far. Kingdom mimi ni ambassador. You need Jesus kawataka break my bars. Tumekam ku break my curses. Mavijana kwenye base na mbachu, don't give up the pace, usikate hustle. Lista don't be a gold digger. Digna no dipa na utadosika. Si lazima uende camp na lungu na camp tula ili upate chakula, yeah. Believe in Jesus manze, na everything will be alright. Better get your hands up.